Ngeze wawachiya amavulandlela athoma ukusebenza kilomrhatsho namhlanje esiwazibona ikwekwezi FM. Kungakho-ke sikulethela-ke ihlelo ongubani nje sisaditshe nobaba uJB Sibanyoni ongomunye wamavulandlela kilomrhatsho. Baba Sibanyoni usebenza ku-Radio Ndebele nje. Kwafika isikhathi sokuthi-ke uzibona umuntu kwanga sewuyakhula ufuna ukuyokulandela amanye amabizelo. Wasuka njani ku-Radio Ndebele? Ngisese ku-Radio Ndebele ngise Minar Street ePitori. Sengihlangana namanye amagcwetha walapha ePitori. Ngiyawatshela ukuthi mina solo ngisalinde i-exemption permit yokuthi bangivumele ukuthi ngiyokwazi ukusebenza njengegcwetha. Bathi uyadlala ngeze wayithola. Ubanjwe ngiyo. Ngibanjwe ngiyo. Bathi wena into ekufanele uyenze khamba uyokhuluma nomphathi wekhotho la uyosebenza khona umtshele ukuthi ipermit awuyilindi uyangena. Ngakhuluma naye ke uchief magistrate wathi kimi wazi ukuthi uphula umthetho waba sekingeni ungalindi ukuthi khona into engizakwenzela yona. Kwamambala ke ngase ngiyasuka ke ku Radio Ndebele ngaleso sikhathi and ke ngizakusho ukuthi bekade seyise Weaving Park ngaleso sikhathi ngalivula ke ioffice. Ekudvuleni kwami ke ioffice bekade kubudisi khulu ngombana nabakwamasipala ngaleso sikhathi abaphetheko khabe bazi ukuthi ngivule ioffice lelo ngingakayitholi imvumo yokuthi ngikwazi ukusebenza khona eBronkhorstspruit ngoba bekuthiwa indawo urban area bekuthiwa iBlankenberg. Ngasebenza njalo ke ioffice leli ke ngombana abantu bekade kuthakwa ngaleso sikhathi abantu bebeza bazokubawa ukulilisa umtato ukwenza i-call. Abantu bebeza babawe ukuthi bafuna ukuthumela ifax. Abantu bebeza bafuna ukwenza amakhophi. I-office ngathi ngisebenza kilo liwubugcwetha belisebenza njenge-office eli-advice office ngoba abantu bebeza khona bazofuna elinye isizo elingakaphathelananga nezomthetho kodwa na-ke isizo ebalifunako ngoba ama-office bekangasimaningi khulukhulu bekade angekho endaweni ekade kuthiwa ama-urban areas. Saphethe indaba ye-ofisi le mhlamunye amacala enkhani wagweba ngaleyo mnyaka khabe kumacala anjani begodi i-exemption le nagcina niyitholile? Amacala bekade siwagweba bekumacala ubulelesi criminal cases bekade kumacala wombango ama-civil cases and ke kwase kuba khona ke nabo somabhizinisi abanginikeza amacala ukuthi ngikwazi ukubasiza nangabe bahlangana nensizilo mhlambe unesitolo ngikhumbula nje nomunye baba walapha eMatheson Slope ebamvalela isitolo ekubeni kade abhadala ngecheck bathi uyakweleta kanti akakweleti ubaba loyo ke akangikhohlwa nanini and then ke kwase kuthi ngokuhamba kwesikhathi ke sengiyasebenza ke khulukhulu ngangiqale ukuthi nangiseBronkhorstspruit ngizabahlanu kweWitbank ngihlanu kweDelmas ngihlanu kwePitori ngihlanu kwendawo yakwaNdebele ngobe pheze iphakathi le ndawo leyo kodwa ke nakuhamba isikhathi kutholakala ukuthi sekuba khona ke nakuthoma imiguruguru amacala amaningi kade ngwajamela macala kade avela ngendaweni ke zakwaNdebele amacala avela eSpumpuru Denelton eMutse amacala avela eFalsfontein esiyabuswa avela eMbibane bekungapheleli lapho ngalesa sikhathi ngomane bewukhamba uze ufike nasendaweni yale kuBoskinot eBurgersfort ngoba kade besihlayela simagcwetha ngoba amagcwetha bekakhona ngingawabala msinyazana njena bekhona uSalamus Makhambeni ase Marabastad ePretoria kukhona uTholi Vilakazi naye uTholi Vilakazi ase Pretoria kukhona ke namanye ase Johannesburg bekade siyindlala besazana sonke amagcwetha anzima ngaleso sikhathi egodini kwazi nokuthi nithindane besikwazi ukuthindana besikwazi ukusizana and futhi ke bewutholakala ukuthi kuba nensizilo eziningi amagcwetha bekade akhona phambi kwakho
bebazama ukukhurumetsha. Kunegama lesikhuwa elithi notice of bar. Nangabe kukhona itakfari efikile wafaka ipendulo ukuthi uyaphikisa, kufanele kube nesikhathi la uphendula khona. Na ungakaphenduli bese bathi boom ngale notice of bar. Ngathola kamuva ukuthi bekuyindlela yokuthi bakukhurumetshe ukuthi ungabi khona kuleyo ndawo. Kwakuzingkathi ezibudisihle ngombana sibala lapha kubo 1984. Nokho ke isikhathi sakhamba ke ngiba ukuthi ke siye lapha eminyakeni mhlamunye ka 1986 lapha khona kuthonywa umzabalazo waKwaNdebele. Yaba yini indima yakho begodi njenganyana sele usindlayele ukuthi nanazana kukhulu namaGcwetha na sifike nasiza kangangani kileyo mzabalazo? Sasizana kakhulu kusukela kuleyo mzabalazo ngoba na iGcwetha ebekade lidume kakhulu nguPriscilla Jana and ekade aqalene namacala aphuma khona kumguruguru ngobe bekumacala njena la utholakala khona ukuthi bebabamba ulutsha kakhulu. Lababambe ulutsha ke bese utholakala ukuthi bababambela ukuthi ngale miguruguru bebayenza bathi i-public violence njalo njena. Sathi nasisebenzako ke utholakala ukuthi amacala amaningi langawakhoni, amanye etholakala ukuthi eza ngakithi ke nathi ke bese siyakwazi ke ukuthi siwathathe amacala afana nalawo. And ngaleso sikhathi amapolisa nakabamba ulutsha bekukhamba iyelomelo bathi nethi nakuhlala umntwana omusha laba mane bamthathe njena anganali icala. Ngikhumbula kwesinye isikhathi bake babamba abayi-20 bahlala eVerina bayovela eMkobola eKwaga. Utholakala ukuthi bababambe ebusuku bekade bamane babawola njena babafaka elorini. Sabajamela ngabajamela ngisho njalo baphuma bonke abantwana labo ekade bababambile banganalo icala. Usebenza nje begodu sele usendlalela ukuthi kwaba nala khona nisiza khona emzabalazweni. I-exemption le ya ungakayitholile bese le uyitholile ngalesi sikhathi? Azange ngiyithole. Esikhundleni sokuyithola ngathola ukusatshiswa. Ngithola kuphethe magistrate athi uyabazi laba abangathandi ukuthi ube lana bathi ngelinye ilanga uzathi na uthi uya ngeofisini lakho angeke ulifumane, kuzaba njengamasimo alinyiweko that sal so sa geploeg the land wees. Ngoba nabayazi ukuthi into yenzekako lapho kuwe akusi ubuGcwetha kuphela, ubamba nezinye esecathi kulobo buGcwetha lobo. And ke ngaphandle kwaloko ke basoloke bangifonela nasebusuku bese senamafoni angenako, ngithi ngilele ebusuku kulile phone nangiphendulako utholakale ukuthi ukuthusezela futhi bebangasibize ukuthi sibongo sami bathi Sibanyoni on Skomferio Fanand. Ngathi nangithukako njalo ngathintana ke namanye amaGcwetha abo Lawyers for Human Rights, ngathintana nabo Legal Resources Center ngobe sasithindene nabo abantu nabaqothwa kakhulu emaplasini ngoba na kwakuyisikhathi lana abantu sebaqothwa nakhona emaplasini. And ngabawa ukuthi ningangisiza ngayiphi indlela. Azange bangitshele ukuthi sizokuthumela umuntu ozoku yenga ukuthi ungenele ezomzabalazo. Bangithumela ke umuntu owathi nakafika kimi aloko akhulumisana nami njena angitshela ngabo MCW military combat work, angifundisa Thulani kuthe sikhamba kwesikhathi wangifundisa ke nabo AK47 bababiza ukuthi kimkhalabe liba nabahaye nje uyasazi ukuyithathamula nokuyasazi ukuyithathamula nokuyibuyisela ngobe na usuka kwenye indawo uya kwenye indawo ngeAK47 uyayithathamula ibe incane uyifaka esikhwameni njena awuyiphathi ifana nomkhondo orifana nendonga. Uyazwela mlaleliwe kwekwezi FM siditshe naye mrhali ongakabongwa ngubaba uJB wakwaSibanyoni.